Live nga na ba eh? Tingin kat live. Paing kom tu wana sium. Tuan sium na mistilipan. Ilong Yang malap. din loman ang kewa. Tamtalen. Kenar. Siyawan kewa. Kaksakin kat. Kulo. Mwe. Sang skoon mwe. In. Kestam tanin cheers. Nagi makatantayang kaya bakat sudavas na met. Kuy. Ngadin makain share. Kulo malap. Ngay taga pa share. Pagkipel singa. Istawin mo sa kyangan. Enggak. Satu tape show. Again, satu. Una.
kaksakin ke wolacna kulacnsap mwet yashma yaknaun ko inge na lal ngama malal Moses team in baye alena akketeyac nukewa siespe yoklash magataga mataeng ma baisy wastan kel tu singin wiowos manakelen ko usma uchak petarish project pasain kain lape panak pelash lowos na sieska kakketeyac bilo malap ketegaan damdai kenye Charlie Mr. Lipanan yang mute Columbus, Georgia. Kulang man lab Kenya. Columbus, Georgia kail klamalap na en kuambang ba Okay, kuam. all right half a day half a data manual tuwa na si was na nganakilen kompe tamil Frank kita ka belom tuwan chum siyawan dini sena Ken Washington, eh? Kent Washington klamalap kade usi unsuko besaye na kade share aksafila share lasho na kade fashionamit nagi sekwa nagi akketeyac ma yashki sifac Aknasnas ke Srahl yashki rom dolu vasingalia Mr. Liban da kain kashikat kimulutut march misingia na unsuko ma da kange malal digin stand no da yak pacl tamlalasan yepe tamdalyaigo Tikinstan, eh? Diginstan now. Diginstan. Hindi lang akan siya. And there we go. Unsa ko ngayala pe na me awin na naklas kimulutut si Mars ngayon. Keyword siya nag-iwik niya bangan. Keyword siya ngayon.
kaksakin ke wiowos tavlasan tamdalay ko ke oana ko model yaklangan ngan wala lem disterlipan inge nakulengum tamdal root Charlie Columbus, Georgia. Columbus Georgia bange No. duo Duo root. Duo pa Alright. naging kutumoman. Well, kulacnsap we go wala ba lem disterlipan ay siya ngayon Stevenson Ita. Right? Kulacnsap Stevenson Ita. okay At ani kilala siya. If ko mga hindi alam ta kayame, kulacnsap. sa second tagaluman Sa kulacnsap akin na pa eh. Kulacnsap. lulap kita kawan namit wias pa matagamit nge mga akalimbi nge chit pa nakakilin ko boss kulo ke kustang wikat yang tamday kenye tamil Frank tamday kimye oh Jefferson Indiana okay lumalap ke makalimyan lolim silipan ke ko makalimyan ang amagat me ingena siya ko la in kain first namit na ke akollah ke message march misingya ay pa ke pray na paneng me ikes na ke intro siya nga na mistilipan na taga in kain pray le in kain awian na klasha na amdak pena na ke dutilal ke kalngayak ba som pray ke madutut siya nga siya kasa yurin na yung ka in taga tafo na siya siya le sham kun Rom sapta to du fasingalyan ke tolngol siye Aknasnas ke Srahl gadakolan da Paing lamal
Well, anakalim bilaga. Kade inge na ako lang fashionamate. Ang anmula limistir liban in Paing goes nukewa. Globa kita koloman damlel ringsan na ina. Kade nga ako lang fashionamate ki proy and the message for the day. Limistir liban nagasigat ki ipsingan. Belang akanasil. Well, digin kong kulang malap ke me geslan programa wana kumakalamingan katsum na ke si proy na mitlas kusay na manas en kumas 1 week at penaproy lal fungila katla tupuk inin alash ele tatari inin alash kai sie para chisha jel deka yataw sinyo sumla kat na fon na mit kuluk kat long ni ka sha no fon taka shampram kun lal fungi ke chisha skal dekan muli katla. With that being said, katsum nakaproy ke pelchinga LEUM kat flat na alash Katru kaksakin kom ke pelche kom si pausin na shish. Kadingat na siyum proy na siyum kaksakin kom. Kadin acknowledge kom na kom kat maul si fan na lan fela na fon na. Wangan mwet wangan makain taka mitliki kom. Wangan mwet wangan makain taka tukum. Kom infinite, kom alpha, kom omega. Kom suffering, kom faleklan na mana kay wash yeniyom. Wana kas mo lomakalimye kom kain nanak na fon na main kasam mafin fela singe in the palm of your hand. Pange ko pange faleklan na lom. Lena kat kay sine pas kepel singe in kaksakin kom. Elalal fungi kom. That desire loma pa mat na kawan flot na room. Kung makpaya la masingay kaya kung sapay mawan na tiyong kausin losom la. Elisus la inan manger siya, inan Bethlehem. Elsom tukun ministry lal elakos din na kaya the ultimate sacrifice. Mau siya atonement siya na kaya makluk na kaya wafel. O kat flat na kumitayin na lash. Kat ina na Jesus Christ. Kat ina na linpel na kayo wake maulash. Or kat pang na sumita acknowledge sila kat fototoline man na kayo. When our own told you first no told you me. We continue to miss the mark. Kat fototoline na kayo wala na lomin pel na kayo. O kat flat na kat pang na siyum. Takot ang yok lom lang siya kawang lomin te 2 week at kay siya. Nakmanas na siya. Kat ina na kumimpel na kayo kat flat na. Taka kepel chingay Paing kaya fe malap tayin siya na kayo ngana na kayo nan kas na kayo ni kyak kepel chingay kaya ngon lom ikas katla siya na shish opayelom napnas long proy lash ukat flat na siya na shish swas lom siya na shish Paing wolom napnas liti katindi Arulom nake kas nake walela lom faithfulness lom nake walela makumushe akalamit tarifin shakshin yataw sinusum la litigat katina leta pe oyen may lango lom ko inkanigin langos ko makumeshin na shish na ayok ligin na kayo na manasukat flat na akketeyac na shish Rome sapta tolu for singal yan agel tolngol siya. Aknasnas si madaga keshan mun na tung Jesus Christ mo kayo. Kading kalim lang. This is your work. We cannot do it on our own. Kat te kain si fana muli kat la. Kat na fon na matkuluk. Kat inanay ko mo kat flat na. Esla legalistic mindset lash kading ale. Taka insim masyasal lain sukum ke pelsingaw kat flada wana siyam na malsiya for singali ko siya kalamye. A contrite heart looking out for the atonement, the perfect Lamb of Jesus Christ. Katinanay ko mo kat flada na. Kat pang na sumito
Ito manakay wala kumara manakay wa at the end of the tunnel in mo na sin nakay wa sila lalfungikom. O kat flat na kat pang na siyong kaksakin ko mutawaek ke proy ke tlik natas kaliksik natas takadin tu na ko as parents kadin niti elosino ka la ke wala na lom ke Genesis na ke Revelation. Kat proy ke tlik first natas mukula matayan ke pelching takadin flok na room na ke mapayalom. Kat proy pe ka matlash ke nepapa. Leaders lash ke local, state, national government lash. Kat proy pe ka leaders lash ke church. Talong si kau lom matagakalimik finchaksin gawan na tuminawi gadi. When nakalosya sa tatolu for singalakal ako sa kalimik long si kau lom in bring everything in perfect unity ke Paing. When kat flok na yurum mo kat fleta na yurum wangan maupe. Lela kat in short manakay wa makat elyakin na nain po when na Jesus matlang lash akalimik. My yoke is light. O kat fleta kat pang nasyum na minas long paroy lash ke Paing. Kat inanay ko. Lela mana kay wa may akademiya ke Paing in fact a glory lom wala na lom inakas makinyagat lagad met kulo kume floko akagat lake flok singo kat flat na agat pang nasyum we be proy kaksakin kom ke pang flat lom ma rekla na sinsya ulas finen ko try ke Paing na nas we got shit bakas makinyagat la yurum wan mi siya when a calendar to my calendar it's a eternity past na eternity future wang shaft la ye bang wala la lum mol mapat pat kat kaksakin go mo kat flektan la ke Paing proy pe kemet manaslash mamtain mano lalos ke Paing mamtain lom chilos ke shpen manas lalos mamtain hospital be kat proy ke nurse doctor lalos shilpe akas makinyegat when ang fat na sil apostle Paul you grace is enough akas makinyegat la yurum wang pe maupe kum master of healer ay yok si ginagay wakat proy kaya fe malalap tama si makum shalala ketlik na tingkat nge elos enslave na sil pharaoh same concept kading kalam kela kat enslaved to the sinful nature si magatar kengen ang argat tangon ko mukat flat na nas flok ngat na yurum kyoret malangon when kat flok when miracle conversion sila Paul ikas na Damascus dan si bekalye may lalalfungi kung tuyang na siya kasi pinpako ng yoklom siyak siya sol ifong kalye yan nas kadin na kung flokin kat na kaya mapayang mong kepel singo kat flat na kung makay na bakay na raw at sure kaksakin kung kaya makayo ya broy kinin Jesus si metlang ulas kat broy amen amen tigin Aknasnas kal namna susipes ko na nga na ko na well inko pata ko ang kaksakin God there we go but we are still law kay gulong malap
Lumalabjin with metwiyac nila mayaklaon sa kungan. Manchu de Paing na kayo matakain wigat kiltusinge. Ingain wigat ke message ma ash. Ingan sang gashikat kilan misingeo. The Mr. Liban le gashikat ke. Ito ka kerom dolu vasingal yan kapangol siye. Aknasnas sige Srahl. Having said that, ngayon siya la Mr. Liban ang kain Atonement ke akollah lulap. Kaya lulap. Srui kaksakin kat ke pacl sikat kasyun inge na ngay nakulain long cash lal wana kalamiyak ngan rom sapta tolu fosingal yan akketeyac siye. Kada ka likiyac akketeyac siye fosingan inalet ka na sikom kating kalam kela ka na fon na fototula. Wangan siwaswasye makalamiyak siye kitim masamsami ke laita silal Paul na si metlal fungi Rome nga ka church finan Rome Belgium. Siye kinga kitim masamsam kanya ang righteousness. Fingat lita na parallel ba nagpagkakasya pang justification. Legal standing, rightly legally standing with the Lord. Righteousness yung wangan fellow. Wangan sin mwet. Nani ka na siya mat kapasyang na sin siya righteously but Jesus Christ. Wangan si was lan fellow siyang wangan kolash kadin si venarela kadin si worship than God. There is no means for us to justify ourselves. Means of righteousness yung ito ko. Source of righteousness yung ito ko. Runkat mo kayo na. Bakit ito ko, ikwaya kaya fosingal ya sumna kaya tungol siya o lito siya. Damit ikat fast na meta. Nas katinu siya slide lasha kadin siya ba. Me taga siya akalim nila me siya katash kaya nake sifelalap nake kota siya nga sifelalap nake unit siya katash kaya nga na me sifelash kaya week siya nga na bara
schedule si mauta ko ikak na sil tikin tres kalinge monday na kay wagat ka front load ya ma si sham pinyak ke Sunday school na kay wawrek fina Honolulu if not Sunday school ke local church lars Honolulu ko Seattle ka Texas ka fina in Kosrae Olympic Guam kat front load ya tari ipakos ma ita ka ke siya son sapta do we siya son sapta akos sham freaking keyword si pang lang siya parallel na ke righteousness si ma kat kalam ke ma lang siya righteousness te kain source law wang fell a copy love si ma sham niya ke siya son sapta do siya son sapta akos fell siya te kan provide na pabe na ita ka na ke malutu siya ka tram kina olutu nga key team si ma sham kina righteousness siya pa usiye me sacrificial atonement si ma usiye Aknasnas sila katin me legally stand in right way with the Lord. God makay na ba source lan man kayo. Wangin mafela siya and so with that kadalik kalam ke kasi pro siya na kay oni ke la fashion na ke pel siya na God makay na it's all about God. Ed pa provide man kayo wang ako minin no. Ito ka nag slide makadakalim niya, si bakalim niya, akes makinigad makadash ka nga, namnas ka siya, kadash ka me, spring quarter, may kisya yok molo, na pangan ma si makadmutag tram kun fasyo, may kisya singen pa me, pa Jesus Christ, pa prefigure ya kike Old Testament sacrificial system siya, takakpayak like siya, molyak like Jesus Christ. El pamagay na kan atone right now may change was the yamatan God so we can go in the midst of God. God ilaki inge katin fashion role temporarily el usike prefigure ke Old Testament sacrificial system siya tako ke New Testament na Jesus Christ by na katin fast uchak na ro metigat sum na ron God. Naro kataka na ke unit check lungan pangan siya Christ makisya fallen na sin na kayo. Christ may kisya fallen na sin na kayo. Kat kalim ke lail fulfill na fon na o yeshimar ke tit na tingkat ngan the Israelites. El once for all the ko mi siya fin shaksi na. Mi siya mulyak sila ngan that's enough to take care of every sins. Past, present, future. If when he is righteous, sitting at the right hand of God Father, el intercede mediate na kaya makuluk na kay wafel siya kuluk kat no fon na may kuluk according to Rome 3:23 kada to kay kuya mangan to kading kalam kala me topic na kaya koto siya ngay yok siya kan kalam kana el pa makisya siya may yok molon to kay elang no fon na makuluk to kana kay unichak lungan ta na shak pa na sham from to perfect lamb Christ makisya fall na sin na kayo. We cannot do it without him. In other words, God in na Jesus Christ today, tomorrow and forever. Nakataga na kaya lesin nakit ko ka witching Christ makisya Aknasnas. Here we go. Christ makisya Aknasnas. Mange me atonement, sacrificial atonement siya ma. Ilyak na ingkod. Ilyak fa ka taga tram pin ka lalalfungi. Belsi na machefolla lalalfungi ngon kad ilyak na machengan at mo lila el regenerated, el born again. Now at the same time el justified. In other words, el legally stand right with God. Malke shan Jesus Christ. Pangan keyword si mga tram pin pianga. Righteousness yung key team sa kwanta ka kaya latalal Rome. Pelton ngul ka inakalim na pael. Righteous singer malan God, source of righteous singer matagarun God. Wangan shuoslan fell. Wangan mapailan fella singer. We fella singer the fun curse yaki from since Genesis tolu. Naro keyword matagal ke si fella lap ke koto, si fella lap ke unit, si fella lap si makadadaga ikweya kitari ke mante apangan. Lesin nakit kos. Nagataga tram kun si fashion ngan fara ke man
tustia taga tustia la kunokon lu makuluk lashi likiyac I share tustia kat ra pita lu le Wednesday taga nage son sapta tolu tigin la ya son sapta tolu for singalon gos nage longol shie ka na shak pena sham kunyak mirror ki Jesus nage makuluk make sham kunyak ke Ashalam ngalia mirror kita na it's an absolute necessity righteousness ka lang sisingin ta kain kasao me Emmanuel me incarnate in laman mwet in som na fin shakshina. That's just the me way of salvation redemptive in kanikin lango singan na shilayak latari in the Old Testament that fulfill get perfect Lamb, Jesus Christ. Nakadindi or malan God. His works, His ways, His promises, His purposes, kaya mo singa na shakpan na God, magkina ba usye, ultimate peace, ultimate love singa taga kaya when natin magkina. Teoret malom, teoret malang, teoret malan fashion, teoret malan government, teoret malan managawa fella singa, teka inusye, Atonement, Aknasnas siya nga. Tago kaya malan kat mo kaya na in the presence and leadership kaya God the Holy Spirit in God kasi. El makaya na bagan taga Aknasnas siya ka. Nabaga tatagay kwaya, first nga liya nagatulmul siya nga sapta tol. Nagataga pa, di makatram-tram kun kaya may key text ka, may read makatram-tram kun kaya week na phone siya nga pangan. Siya son sapta liyo, first siya nagayon ko, siya sapta son sapta akos first yan nakasingal siya. Kati ko yay pa akos nga likiyac mante ya, nagataga na, makin kasi kunokon nga, di connection, relevancy lang kasi kunokon nga naka week na phone siya nga, nagataga, akfon niya na masingan, finalize siya kaya, usod, mana phone siya, naka sermon siya nga nito ka kaya lang silang kat na siya kasi, ito ka akyo sermon, ditutang siya nga, to kung sermon siya siya nga, kata ka siya pero, oro, rala, may Sunday school siya mati kaya mantin, na taka, ito lang na phone na kunokon makatara, fashion nam siya nga, na aksya fiya alun itawi. So, that's the topic, that's the program, that's the schedule, kating taka kalam kaya, we need Jesus Christ every day, para kataka, oro, masing nga, kating, akyas makinyigat kay siya na, o kalalan kaslan kating kat kay siya, ali nanayak, impel na kayo, manifo, siya tang lang natagang, siya tang nilatagang lamak, kikip na kayo, iskat taligi, may pakutin yokman kat na siya. Iltakan Kosrae kat lagatin, datagan na kaya, iya pa ising, man pangarit malala, ilke katin well, sum na kaya lalain version. Na ifin kat tagali, kita siya makatlikiya, kat siya bakkalang yung nga na, naskan we can read it, akalam niya nga, Paing lang siya, tiya tagat lang siya kat, at lang siya kat, el sapay mawen natal, dagat fakain age na nakmanas, kaya makuluklas kel. Pang kita siya mawuskat, wik na phone siya, kunokan nga tagat tangal pa na masing far. Makil lang siya. Tiya tagat lang siya kat, at lang siya kat. Nara fingat liye breakdown masing siya ito kan nakya sermon last month ito na kat kain upfront load ito na wangan lang sila fail lang siya nga nanta kan kasama man managawa fail curse siya kat na phone nga nars mi siya kat matkulo lang siya fail lang kat kain nga tigin nga lang di pa nila nga tigin kung kulo malam lang siya kung kain the very next 30 minutes ka following day, lipan legal la, mga, masa nga kumpang lang silang fella siya. El na concrete, el na founded, el ikwadik me. Or teacher the likiyac fulfill lang siya, fin shak siya, kada loing na, teoret malars, teoya makalash kaya, o manil na panang nature lala, el na lang siya na fella, oinye. El na lang siya kat nanapnas na siya. Makatarang iti na ikal na nature lalo. El na lang siya kat
Ilan Aknasnas siya. Na ringat likiyac singa riti makada som riti ke rom sapta tolu. Fos singa liana ke tongol siya na. Ifin mat Christian siya, righteousness singa taga ke oya mak chise lak fasila fin siya singa ke moulal ke Srahl. Kad Aknasnas siya kle. Ini na panagadin mo tape ke lang siya singa. Men pangi foundation siya ke gospel singa. Ilang siya ka ilan Aknasnas siya. Nagerat taga mokat mat Christian siya. Pape nang may nagadinash kaya. Nakatakata yung masingan ke mantea. Kada sipa taga me sumon yok ke shenro. Inoy lang silang God. Ratsum na ke bangan me lesinem tolu ma tramram kune. Kumkan som ruwain ya sipa di ma tolungan. Masih ma yok ke nga nailay dia. Lesinem mak tolu singan. Lesin mak tolu singan akalam mo. Katintakal na tolun kanikin mol kun siyeson saptalu foson kosh. Na me siyeson saptalu fos on kosh akal nunye pangan. Katena may sifac mo elmet lan mo lala enela na mo lan Jesus Christ. Na me mo lan Jesus Christ. Pasak sine. El sang no fon na he offer everything. El surrender everything for me and you. Kesh ben lang siya. Narang akom even got Christian siya, katukal Jesus Christ, we living just like Christ, pa Christian, na lang siya ngan el impeded na ke yesima nga kuminanas kaya. Mat Christian. Now of course kadata ka sibak yok siya masingan ke me akketeyac na politu. Na pangan ipakos magatlikiya, kun scan through it na pangan ipsimeta ipsiaklo na ipaktolu ipakos mo nang akalim niya. Kadata ka akyok yung mga nge me shenrio na ke Sunday school. With that being said, kataka usye marit na ke olutu siya nga. Pangan marito, masife akalim niya tari, me Aknasnas ke Srahl, cashing nila fa mo, atonement through his blood. Atonement through his blood. Aknasnas ke Srahl. Ntak ke fossingal ya. Falin na ka fossingal dolu. Napnas kan we gom read the. Igas tapapal nito man kadim tak na read fashionamit. Fossingal ya. Inge kadeta la mana ka wa masap kanyakin masap po. Mana na shelo siya mata ye masap. Ta in tulokin ye cash. In laflafo nakaiwalan mwet era to fela na fonin nanan kaya sinkat. Foslong wala kalamye to wangan mwet akshiwashi yak yamatan kat keshupenel akfal yamasa. To wangan mwet akshiwashi yak yamatan kat keshupen el akfal yamasa. Paya na masa po oro. Paya na masa pa pa in akaliminasin meta la elos orek makuluk. Na inge kadil faka tari nasin meta in kenek lalin akswasye los yematal. Tia maka masap, finne masap lan Moses, and met pala elos torek loke. Kadil akswasye meta nasil, kela lalfing lalos in Jesus Christ. Oinge, elara oinge, na sin met na kayo wasala lalfing ke Christ. May neural wan shishi. Fosnol dolu, met na kayo ware makulu, elos na kayo watyesyun lapan wala na si makadil ako na silos. Akelang kalang langkad, siya siya wangin molo, met na kayo aksyo siya yematal ke Christ Jesus siya aksyo siya ke los le. Kadile siya lang Christ, ta kesupen mi siya lalfin shakshin, mwet of akain na nakmanas ke makuluk lalos ke los lalalfong inel. Kadilara o yasenge in fact swaswas lal.
in pel meta el ta mong fusher e sifana sila la lan tie loen na ke makuluk lan meta. Ainge ain pelinge el loen na ke makuluk lalos inakalem ye was lal. Oinge el sifana fakolek la el was la el actuosje met na ke was la lal fun ke Jesus. Na mea kat kain konkin ke wangen eifo ya kat kain fa mo mayin kat akos masa mo mana ke ben kat la lal fun ta kat etatari la shie mai de lak was ya krun kat ke la lal fun mo kaina etia ke la ma sapkin yakin masa akshafye ka fasnamit ke fos longlia ka mea kadil katlan machu mo kaina ya el tia katlan machayan machu anpe au el kat pelalos ars kat chifanna ele actuoshi machu e waya pe machayan machu ke lalal finilalos na foga kalmen mange ba kesben lalal fun shenye kade sistemasa mo tioingen akat akkaye masa kat proy ke Mwe Read o kat flagnan lars kat alle shu malap kaksakin ke gas keyword madaga kalimela lalal fungi in Jesus Christ by molala te masa lalal fungi by aksiwashiya kat yemotomin pang nakayo makore maswaslom in Jesus Christ makeshan Jesus Christ makayin at true kaksakin mugat flagnan amnas litigat ke belsinge at proy kaksakin kenen Jesus mitlang lars amen amen kay katago mitigat fasnametan katation na kel Paul mitigat fasnameta kat kalam na paela Paul el chief persecutor lan church pangan matlalal fungin pel first century el kajers wini matlalal fungi ke Jesus Christ na I think got some lie kat strict me o ye makalam ya kelinga metigina kat kalam gela pangan el ekle katile kala lakesh ben pakoten yoklan kat na shele kala shafla el smostan gayen me leta ke New Testament ta leta shilal na shin Rome church Roma mot ko mashim na ke 57 AD 57 AD elta mata Corin wana ma or ma longol fos luo na ke tolu shibe luo Corin fos yana ke ako shakalim e mata was mosla leta singe narun met lalal fungi Rome in Pelshingen kat kalim la Paul pa inei prulala Saul sistakluk Saul pa me inei prulala na Paul pa ine Greek lala. So just general information. El make shuflal pensaman taga kef me Philippi saptatolu foslime kosh manriti foshingan in akketeyac la Paul me arshteke mashinge Philippi saptatolu foslime kosh akkalemiange mata kosh la kenga len alkosh matwe ngai shus la shiemet Israel sin shuflan pensaman shiemet ipru na baye efin nake indieng masap lan mechu nga shiemet Pharisee ekesh ben yok moniak lok inoro oro nga akketeyac church ekesh ben yok moniak lok oro nga akketeyac church efno ke shwas shema shiemet el eish kesh ben el akos masap wangen na mga tafung leke. In other words, el alle absolutely standing as a Judaism. In fact ke ko yelan machus nga nage movement si mataka fakir nage Christian matlalal fungi in Belshingen. El ta kashi ke ben
mai latela ka oye mai matayak ke shuflal pensaman. Na me pako den yoklan kat na si kum katindi oye sing. Ela da phone la matayak alila lalfung la mai muta kengan pailiki na gospel of Jesus Christ. Na kalam gala kastan Damascus ke ben la lalfungi ka pako den yoklan kat ekala la Paul lan tagam tam mit lalfungi she. In fact a gospel sing. Nagat kalam gala ferry shil ma ke shuflal me shuf shingan pensaman we el mit ferry she. That's the strictest choice me sex ma rek plan pelching and panagat read it area. Elos met na pound mo elos woligi met na gayo. Elos separate themselves from the common people. When taluke masaplan Moses. Talara strictly shiba we me oral me masap may takyang na sin met mata lalos nga elos alew kwe na paye. Strictly following the laws of Moses, thinking they were doing the right thing. Nakatreat ka district kerom, te masa papaw si mo. Kada akketeyac man daga hindi mentality sila Paul mitigil for laulia katanail. Met na kulacnsap o yema sang aklusong tan ye matching of marking. Gospel of Jesus Christ. Nagadakalamiya in Mashlon Yatol 33 to 34 AD, mutkuya may Aknasnas Damascus tiba conversion chingan miraculously converted kesh ben pakatan yoklan gat sikyak plan pelchen tikun na conversion chingan mutkuya may sumata enchi pang me na pitian Arabia me wanan yen may sisken tetsi yato yuel matawe na bangan pipalan pelchen mamutkuya mo no fon na doctrines. Yato walo si bang. El converted utakla el na ke yen singan el mata yato la kalamia kat kan sumne ke kelati sapta si fosingal sina ke singal lu. Akalamia yato lu sing akalamia la mata en singan ke lu sen yato lu. Na ifinta ka na si kumusinga da pa nang akum enana ganin na si kataligi malan fela somta loin na ke malan kat katin ka kulacnsap dalto. Managawa mangai kyak na shish. Yokshiba ka din di Israel polling na ke eldaga tana elekla metlalal fungjin kulacnsap ma akwaklan ka ato. Na ke kulacnsap ngay elte chid ba for la flok na ke ma the mold chilal meta. It was strictly focused len matana ke. Right, daga kalim ke me machil ta simus na chil tumote saptalyo fo shakush na gate kor fakalim la el sang no fon no monia klan ne ke na kashe el ashke kashe na som she fo singa reading in my lutut na chip komo singa na ke mon life in water me sapta ako fo shit ko shakalim yang Ngasang no fon ko yake akaton log, nga akshafila kashas log, en ashuke ko lalifuni. I think at least kashas log, nga lil som nage missionary journey tolu lan. Missionary journey tolu may chief persecutor siya nga kashben iklalal, ikaklalen som faka, som namatan fel na kayo in that Roman Empire, faka gospel siya nga. Situation na pakandan chip na sila el ten na falaya pakatreat ka fossing el sang na fon na kaya na kemasing when ma yokshupe na sila ball when na Jesus crucified when nila dala bangin mas mosla usi Aknasnas si ma samsom ganyak na refin katli thesis ina pangin from no sila ke life na sila matilal fungi a Rome el takas mosla ke saptay si met fossing alon kos na ke singalit kos Kataw si Riti la me si ela tagasamos la me na yok si bashing ito na inkalam na kat matkulu kadena na righteousness lan God na righteousness ito na ke lalalfuni mo kayo na in God through His Son Jesus Christ. That's when Aknasnas siya pang atonement siya ke si kyak lang Aknasnas siya ito ka ke lalalfuni mo kayo na
Nara front load ye when I most scholars say biblical scholars fat mo bang thesis statements ko ma likiyac sapta je fosinga lit korin na fata ka akyok ye na ke liti lal fale ke fos sapta che fale na ke sapta me tolu che ka dashken na pion sapta tolu somne ke sapta singalon korsken no fon statements ko likiyac fosinga lit kor sapta che to wosa se akkalemi makati lara in aksiwosi la mweta ye matal pacl lal fungi makayena mutawaek ni ke shafla wana mas la fact el cha aksiwosi yak ye matan kan ke lal fungi famo pange oye she likiyac mo pange shiben me gospel sing pange mas mataka ke gospel Arlena yok yen wosa she the Paing kanikin molen na kalan kat na silos na kay wasala lalfungi na sin machu ay waya pa na sin machayin machu elige fo singalon ko singali course na taka akyok ke me doctrines finkat li la da singal na taka le yok doctrines ligi na ke siya ka de sam kin doctrines of righteousness justification doctrines na ke makluk lan fela makuluk, katashke makuluk, kat na fon na fototolle. Doctrines of regeneration, doctrines on conversion. Nakada kasinjak, may talal fungi, siya sumrela church Rome. Kat kan sum backtracking na ke day of Pentecost. Fakya mo day of Pentecost, may talal, may nakaywang inansya 28 Jerusalem. Na fakya klen Rome pe. Mut ko ya mamay Rome ke day of Pentecost masumti rela church Rome ngan Paul so na sum na weta simu doctrines ngayon fact na pa la pang masih ina ilosin focus na kaya el si besim na sin may Rome malal fangan la sum na rolo sipel beyond that lang si ilosin castle lan sum na pe na Spain in further gospel agat kalam kala Israel al pola lan waki Rome aksafyak la molal make lalal fungin lal so kat na samram kin me background lan masing katli la missionary tolu lal el te witu in faka kaslan god el monia nani ke shafla el me evin katli pe masam kin yak ke la el simus la tangal ik fokoko mangon paushel ngon paushel lan simus mange wana luto mo dito li fos singalon ko sing singal academy za evin el shop neke matlal fung ko church la ke fin corena met nga ngatang tana met na photo el dena physically me man la mal when el talik met na shi met na photo shi piche manasa atel o ko si makatil sang relang fakak mamanaslan fela nga pilot manasin pol fak na sin pol ni ko lan kat ke ngon lan kat inel in pol pa fakak ko si ma me sang ko jel fakak gospel lan Jesus Christ na kan men fakak pa na katil akalimye ke laitalal pol nga sam kinyak Cutler makin mamanas fin fella singin fakak call nalo. Nara kat taka background sila lang ito na el mo chima kyasas wuni mat Christian sing mat Christian nga el kalye mat Christian shafla el ekla mat na moniak na ke kulacnsap sing. Na mena si kom na ke concept sing na ke force nga yan na ke tonwol si makatakkal nila. Kat na fon nafto dula kat din na Jesus Christ pa na actual si God. Ke gospel ke trans Jesus Christ na nga kung matalal funga katene na napay kadinte som me mo eloil kulu wang in fin shaklal papoin si mataka na ke background nga lang polling Cutler magin mat na kayo la fika situation lang may tingan kung ngay tang niya mo wang mo fin shaklan ka ta ashin na kayo sige nan ka eloil kya in som winni mat Christian igilyak le el pas mos lang kayen me
laita ke ko ngayen puke New Testament na ngin na taga na elchim simu is laita sing na sin metroman na doctrines man ta shafla bang ko yel ke maliti la nge pa laita siga tashken meluti na shafla na ke me salvation redemptive work of Jesus Christ taga na shan Jesus Christ makai na pa ushe mo singa actually was yak metal life ke shan Jesus Christ atonement ya bang Vingate sapta she Fossingalal Gostaganaga sapta tolu fos longo tonight decisively taga in fact la kat matkulu we have no choice but Jesus Christ magain. Nara tugunil sumasla me oye inakalimina mit fellow no fonna kat matkulu universal sinfulness singe ma fellow kat no fonna matkulu kat fotodol na kat need God's righteousness. But justification, righteousness in peril, weapon of justification. Na ito ka, righteousness, justification siya ito ka faka, pangariti ka, ki fos siya, Rome sapta siya fos siya litkor. Ta wosa siya akademia ma katilara, inakswa sila mo ito, yamatal, pakilalal fungi magayin. Nakatkain tun siya nga, metiga taga ikwaya fos siya dyan nagatongol siya. Tun siya nga na ki siya na ke Aknasnas siya nga na ke righteousness siya nga pa lalal fungi. Lalal fungi. Magkaya na matayak na ni ke shafla. Wana mas la fact, el siya aksiwa siya kimatan kat ke lalal fungi famol. Tugun na akkalimi masing nga niltakam takya fos siya lalal ko na ke sapta tolu fos tongol paye kat no fon na matkulu kat tesibelong kat somniki akwaklan kat ta shakta ta ka ke fos singal yef fos longol chi fara ta shakta el long chi kat el rala pen kenikin mol so go inu she was lan na chi in justify gadi so we can stand legally rightly in front of God nakat sowing in when Jesus is rightly sitting at the right hand of God Father, justify past, present, future sin lan metalad from na kayo. El may way silas. When akketeyac siya son sapta liyo, siya son sapta akos. El advocate silas. Tako ke lalal fungilan mwet siya. Nake advocate singan advocate el amakluklas ngan kesben lalal fungi nalushe may chain we got may singan bakat the Holy Spirit God the Holy Spirit the third person in the triune God God ngan madal el we got el papoin got or Aknasnas sikat kadin become like Christ in everything we do. Every aspects of Christ kat aksiwasyak ak me inwenael metigel foloko. Nalalal fungi siya pangan. Bel sinamat siya forla put his or her faith in Jesus Christ. Pangan born again, pangan regeneration siya. Pangan finshak siya lan gatlan usye. Men makuluk las nga na kayo finfel na. Kainak na siya ke inkenek sukufan. But Jesus Christ. But to get to Jesus Christ, kadina can put our faith in Him. Nakat pa na bayaks me nanakikat ke kasmo lan inikas katekatin for naral. But doctrines of calling siya yok siya kadin kalam kaya. El na itatar ila may tayo som na ye. Doctrines of predestination. El itatar la siya shulalawan natalata. Mas matagal kaya Rome sapta sinyol fos mafala natin nga nakalamian someone need to preach the gospel so people can hear and come to the word of God. When kastan kadayan nagawasom na weo, tikan flokalal. Nara ina ka din the order of salvation sila get doctrines like that sila Paul na sin church room with na man. There's someone need to preach the gospel.
na ke machingen for la ke malan ka de lak fresh la initial ngan machingen for la put his faith in Jesus Christ na pangan regeneration pangan born again chingen. Now at the same time machingen born again pataka righteousness chingen, justification, doctrines of righteousness, doctrines of justification. We are justified. We are legally standing right with God because when Shan Jesus Christ ma sang monika ka nasnasika. This is it. Let us lal Paul nga el tagal na likiyac na pa pasasyak lalal nasin matalal fung finan Rome concept principle kaya nga pataka apply na si kumusing tana paano nga tagal ka lalal fung faith alone from start to end in Jesus Christ alone. Magay na pa ito atonement, sacrificial atonement. Sige, Aknasnas sikat. Aknasnas sikat. Orit malan, Jesus Christ finsaction with in the presence, leadership of God the Holy Spirit. God the Holy Spirit, el pa, lamay kat, kadin wan na lim Jesus Christ. In nanak large, in initiation kapas wan na Jesus Christ. Na watching the taga pa taga kakaslan God. Kung taga riti ngon matalusot mapay na kung makustin na ke. Belgium taga akustin na ke akwakwan God ke kasmo lang yan na kung kumemta kekle inside and out kumemta kekle. Pang conversion ching. You are not part of this world. Kung being converted, justified, converted, and at the same time kung being adopted na ke toko ching. Pangay fin Srahl God ke el sang na sil Paul lang si Rome farta na letter na sin mitulad from Rome farta na pa pena fos longol si na ke tongol si akalami na inge na kaya kata lakat matkulu sapta si fos ngalal kos nega sapta tolu fos longol kat matkulu kadena na righteous ways of Jesus Christ en maganda pa inkene ka napata ka ang na inge na kadil factor na sin mwet inkene klal in actuosye lo simatal tie make masa finne masa plan Moses amit pala elos torek loke tie make masa finne masa plan Moses amit pala elos toro loke nakada som nie masingatan na nenek penam me oye si mga kum in taga kalami ka access makinikat ka masap si mayoki meta Jesus Christ el taga din na phone na masap we some from lan mit palang ke creation back the nyoklan God taga ke lalal fung lashinel ke makuluk lash kat sang lalal fung lash na sin Jesus Christ pangano ye singen ta even got two inch ng li actually source singe bakat kat magay na wan masyaye like kung som li na ke me tutoron mi sapta tongol luo fosyakos nga som ne ke riti manay no siya kata me fos nga na kaya ka 20 tutoron mi tongol luo fosyakos akalamyang LEUM God el nien mol la kalena lowos el si was ya pay en manake wailara kato was elaru pay el si was elara mas was como leda na key team si maka tram get passage for to singe fuck up mo shamanya teams ko nge pelton gol ma throughout this ladder ta vin got some na get Deuteronomy sapta ton gol lu fa shagos na el pas source of righteousness sing el si was el rightly so or God when a makadakal mi get kung som read sapta si fos al kostagan ke sapta si fos singalal so som ke sapta tolu fos long old na kat na fon na matkulu kadena na me inakswa siya God one in choice large but Jesus Christ alone whenever main sourcing it go righteous sourcing it go kat mo gain kadal de kalam kadina kadina kyok kina akalam sham singal si fosit court Sham singal si fosit ko akalim na source ebe an read sham me singal si fosit ko akalim me suwas washing la sia tago ye me ma suwas washing da na kat si feben na sham singal si fosit ko akalim me ange the LEUM God el suwas was
long share mawu. Elos share mawu. Elos matana yorol. Nagat kalim gela wang much was. Got no fundament kulu. Having got capacity to righteousness silang got ne. We have to go to Jesus Christ. When in magana pa source nga. Nakatuin siya liye backtrack yan na madutu tas ke mantia dan lang siya nga. Fella wangen lang siya define wangen akape love siya nga fin fella. Na penain ta kaya ke source siya nga. Source siya ba siya? Jesus Christ. Magayin na. Na if kat ke mata ke akwak siwas lan God. Kat ke mata ke lang siya lan God. Kadin na kadin isus ka pasyang na ke source siya nga. That's it. That's the only way pa. Ba siya pole lakal minge te masapal Moses te faklan met pacl o me or malan Jesus Christ fin shakshin. We have to make that connection. Katero fika lalalfungi from start to the end. Lalalfungi by unlock ikatigatin uchat na kaya mapailan God. Lang silal si was lal. Nakita ka ram ta ke masingan na or malan nganin ka de ultimately rela ka din mat si was ewan kikiap in God. Kata si was in pel na kayo. Kaya kat kapasyan na kaya sourcing na siya pa Jesus Christ. Lera ka din lang siya pa mingon man ka tanin God. Lang siya siya kata may tayo from kuluk na siya may tayo fak makuluk na siya kata me kata falokun ka lang siya min pangalutil al Jesus Christ. Love your enemy. Pray for your enemy. Pangaoya siya. Fela siya tika narang. Fela siya nikin righteousness siya. Fela siya nikin lang siya. When nalipan elta nikin righteousness. Elta nikin lang siya. Elta na molkin maswaswas. Elta na molkin lang siya. Nangin na ikla. Because that's the miraculous conversion siya makatrampam gingel Paul. Pangay ngon man kat. Pwede likiyac na yung siya. Make him define to the image, to the man, Christ-like in every aspects of our life. Pangay fintraksilan God nga lenin kala mo ulkuluk sila nga kadin when Jesus Christ in everything we do. Nakadali ay fatalo madan mat Christian awang and long siya. Kawang si was in or malalo so. Elos magkikiya, elos oye, kainang. Nara papapala ta ka makadin test the spirit. Katin te lalad fung imana kayo makatli, li fakon spirit laldalan. Arlang siya man pang fakon lan God, ngan madal. Som na kekalatil mega fostong lu. Kun follow masap, kun akos masap inusyot sikosok flashing in no way. There's no way we can be following the commandment. Nan ka mo, masap ngan ka naksiwas sigad. Matagal kaya grace, pakutan yoklan kat na sikom. God put our faith in Him, elusye, comforter singe. God told the Spirit, lawi God. Kat sum na kaya foslong siya, alak kalim niya. Ka foslong lu, sisak lu. Foslong lu, akalim niya God elaksiwas siya mweta na siya, kilalal fung ilalo sin Jesus Christ. Ela roing na sin met na kayo was a lad fung Christ, marin mayen you're all wang shishi. Kate tatari faction na kay kunokon siya kaya for God so loved the world, for God so loved the world. El din na shishi. Common Christian lang God nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That He gave His may sang siya, il sang, may yen il lang siya feloing, il di lang siya may punglap, magay na lang siya pa may Africa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. May sang siya bang, na akom kain pause, tuwin siya nga na, siya lipan na, kapait ng tagay lang siya, if I'll shishi may, lang siya nga na shishi. Jews, Gentiles alike, pakutin, righteousness silang ka, atonement si matagal kaya siya Jesus Christ nga, mansin fell on the phone. Mansin fell on the phone. Mayan, you're all wangin shishi. Ment na kayo warit makuluk, elos na kayo tiya siyun na panmula na si makadil ako na silos.
Therefore, kat shit bet ka Paul il shit bet emphasize mal from kin ke sapta chi for singalal go tagan ke sapta tolu for me longo. There's no one. Kat when kat na fun of tolu kat tinarama payalan God. Kat din na righteousness on God. And the only way we can get there is lalal fungi. So therefore, liye for stong tolu. We all have sinned. We all have come short of the glory of God. When in which you was fellowship. Now, therefore, don't point finger at others. When she was no ganun nan ka imayta. Harshmet na nan ka si fan. But Jesus Christ. Masing mga kuminan focus na kaya. Pakutin yok lan ka. Katin pain mamayta na kaya. Akwak wala nan ka. Nakatapain fa kaya ifin wangin righteousness siya. Key team si matagal kaya Rome saptas. Tolu katakalam ka throughout his letters. Long siya si masam from ganyak kaya weak na phone siya. Kaya panta ko yung fagamit nga kagat for in siya chivan na pound kat magat mat Christian. Kaya falok la burden siya lang na sinmayta kat magat mat Christian kat mat kulacnsap agat for rik ran mo malas pa mga evon desong proy ka mat nga. Sika matanda yak proy ka mat nga. Manifin ko matlalag fungi siya kat tupuk lalag me proy luman. Papa pala sumon. Statement so guess first long dolung ay therefore we all have sinned and then taka na si matlalag fungi bakang kunokon las. If you not might take shem la enslaved to the sinful nature mataka ke proy si magatli ke concept si ke matichap nga nalsho yang fu ko the cattle spell the great prophet Moses in redeemed them from the slavery from Pharaoh. Mako mas peke el sabay mo when si fan na natalin me aksyo katali enslaved to the sinful nature, enslaved to the sinful nature. And God if we put our faith in Jesus Christ. And siya gada ka din ta, poin makuluklan may ngan, riknanan kay. Mankat matkuluk. We all have sinned. We all have come short of the glory of God. Siya fan na matsuwas. Na evin ko mga waligi kum kiyaba kum si fan. Katlin na kiliti samprami ke gospel ngayon. Matlo som proy siya nga kulamalap lang at tewan na may chingo. Elang. Matsisaya som mong fusay na nga may kuluk siya. Ngayon na ikom napanas na kimakulukulo. Iko flapen nga dagil patatin na. Wakan na manita lad may kuluk. Pangan contrite archi mga kuminan nito maul ko as Christian. La met lash nga kat mata ke maul singan met. Inge nakatash ke kalam singan let there be in ito la kat no fun na fotodo la kat in lame Christ Jesus. Ed magana pa kanak siya sikat. Akin lang kat siya siya ke wangan mo no. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Gave his son, kif siya bangan. Patago akyok lata sila Paul niya. Again lang God, siya siya ke wangin molo, may nakawa aksyo siya kiya matal ke Christ Jesus. Siya aksyo siya kiya lo sila. Bangan lang siya kaulan God. May nakawa taga aksyo siya ke gospel, ke Shan Jesus Christ. Srahl makay na pa kay Aknasnas si God. Shan Jesus Christ magain. Atonement through his blood alone. When siya. Nakikat may Christian na katita faction at katin ito lang may weird Kosrae masyat na mtake sinful nature enslaved na ke sikosoklan fela pang makunera kat pro ke may ngay. Siya kat na freshin siya katin fulot na ke mapayalal kat sumata point finger akuluk ke may ngay. Kataka me when a chichel the gara to seek to save the lost. Il maganakan mo lalak siya sigat. Kat some fact doctrines of calling siya mapolilak kalamya kasapta siya. Someone need to preach the gospel. Proy ke may nga. Chichel fact proy na sila siya na. Pangin makatinan na without going kumnong masila okay just enough.
enough men rom tolu long tolu akalem kat na fon na kulu kat na fon na kulu wan much was Kadili salang Christ, takesben misal alfin shaksin, met of fakain, eis na nakmanas ke makuluk lalos, kelos la lalfunginel. Kadil inge, oya shenge in fact was lalin, in pelmeta, elta mongfusas, es fena sila lan tie loeng, na ke makuluk lan meta. Ay in pelinge, el loeng na ke makuluk lalos, in nakalam na silos la, oinge, el si fena fakalek la, el si was. Pange oye si ngaku mina nalilong na ke akmusin siyasking kalin kalam ke. Grace, dispensation of grace siya batashkan. Elda ka naksiwas sigat lainge na mitiki me judgment. At the end of the tunnel, wanang akalaming doctrines of predestination siya elit tatayla siya na even siya na el. Nati makunas ka din loing na ke masingan katilita mana kayo. Nga ako may Christian ka din faithfully asking God. Nakmanas, haramit na ko, nakmanas, mula lamit ko sa na kayo. Nakmanas, mula lamit na gawa punglap. Nakmanas, mula lamit na gawa Africa. Nakmanas, mula lamit na gawa Sudan. Nakmanas, mula lamit na gawa Afghan. Nakmanas, mula lamit na gawa fellow. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pang gospel siyang may magkanakanak siya siya God. Kadi na galing proy ka may flash. Matay ka Jerusalem la wana tingin tres ka lakyalim niya. Psalm, first na ya Judea, Samaria, to the ends of the world. Pang great commission siya nga. Masing bayok siya ba may tagat may kulo. Kadi na galing molak. Siya siya tagarun source siya fan na pa Jesus Christ. Pang masing may na yakingin na. May tigi judgment siya nga ito ko. Lainin na lang kasi pacl niya ke fos nga reading na. Taka in fact was lal. And he rightly so can because he is just el justice lala. Tiwana marek merging nga. Tiwana marek FSM nga. Tiwana marek mafel nga. Rababala fa mamit kung fili alad fing lomgek. Ito. May fan na ba na you put your faith in? El pa kay naksiwas si God, pa Jesus Christ. El pa kay Aknasnas si God. If wala Aknasnas si God, mat kuluk. Kat mat kuluk, lipan kum kuluk na upa. Kung mat push-uppers, kung mat encephalite, kung mat rap ko, kung mat kusok. Siya ilan mo ligat. Makin lang siya. For repent from your sin, put your faith in Jesus Christ, order of salvation jinganel taka, born again, converted, justified, adopted. Ingin agat nagetokosalan God. Ingin agat not na nagetokosalan God. We are sons and daughters, co-heirs, wala Jesus Christ fan, amit langon, nagetokosalan. Agat magkuluk. Okay, so when pack ng yokman, invite gat na kaya. Tokosalan. Na men, nakumtaga mo kung siwas. Men, aliban na kung mo. Weh, ngawala galilo. Mo, tipangan. That's not how it works. Agat taga, falay na lengan, inusiya mo ito na kaya gospel sing. We need to start in our Jerusalem. Pia Jerusalem sila sa Paing Kosrae. Met nakaywa Kosrae. Every single person in Kosrae. KahsInKol lowos at wiowos ka din akalim niya, akas makinyagad na. Kat inline taka na kaya mole shaft na siya. All have sinned, all have come short of the glory of God. Lagong mataye, government law mantikay naksiwas siya kong. Bottom line. Kung kayo spend all your time, magumara war in the government, but if you come to siya, ngon kat iniyak na in put your faith in Jesus Christ, why lose your soul and win the world? Metal singalon gors force, lungalon gors even pa isang lago. That's some reading.
Meto singalon course, foslon course. Akalamyange. Eta memea na sinsie met fin eis lal fella, no fon, a mo lal tale. Wangen shipe, mayen wangen maile kain sangin shivin mola la mo lal. Of course, there is no way you can save yourself, lipan, when kumat kuluch. Masingan ang takain kasaume. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffer under Pontius Pilate, crucified, dead, buried, and resurrected. Gospel siya pangan siya si may taga molila usiya masiwaswas lang kat na ingkat inan taga kasaume. Ay siya masampram kun Emmanuel siya nga. Ork tataring ganagin mo sa kufan. But Jesus Christ, in makana baga nilya Aknasnas siya kat kay siya. So therefore, kadina kayong Roy, siyak matlas na kawan flot na rol kapelching. Na mea kat kain konkin ke wangan. Manort malangkat pang. Wangan na pa mga issues again 1968. Tagal na ke akwak langkat ke chubin pakatan yoklan na ship ke masal Chos Maria. Likas na siyak ang flok na ke mapayalan. Like, masifan na nga na kaksakin kat ke apa. Ganigin mo las kumalchin chik na. Irrelevant na pa yung mga kain taga fact na ke gospel siya mo nga taga na kaksakin kulang malap kat ke kung modiyal mising nga taga na ke akwa kulang na mo na mea kat kain konkun ke wangin ay fo ya kat kain fact mo mayin kat akos masa mo tika siya kat akos masa kaya siya pakon ni yoklan kat na sikong mo mana ke siya kat palal fumi Takateta tayo la siya may del akswa siya kirun kad ke lalal fung yung makayana et ke elara sap kunyak ke masa pa te kain molalam masa plan mo siya te kain molalam mwet why ba na sacrificial system siya itak yang nasin tignan kad ke Old Testament na te kain molala shan Jesus Christ makayana Jesus Christ makayana ba kain akswa siya kad Makeme, lalal fungi, keshbinlak, nanakyagat, because someone was preaching the gospel, someone was praying. Oh God, namna si kesa lalipan ng fulla na kaya mapayalong. Ash might pray. Ash might preach the gospel. Basta si punpia, evin kong pa Chos Mary. Bang kumisingya, kakumakol na. Someone is standing preaching the gospel. Kaslan katikan som folokalal. Ngan tanjing ngan kaksakin God, kesben orit malan God. Te ke orit malaliban na kar na pay. Te make masap. Amake pakutan yoklan God, taga ke lalal fungin si may kaklakatin taga na ke. Katingin na akwat na kemon matat. Kami akatil katlan machu magay na yaela tia katlan machay machu anpe how el kat pelalos. As kat sifan na el akswasya machu awaya pa machay machu kelalal fungilalos. Faith from the very beginning to the very end. It's about faith. Faith alone in Jesus Christ, alone, not your works. There maloman, naman come the long likiyac. There maloman by short means of salvation, means of resurrection, means of Aknasnas. Or it malan Jesus Christ fin shakshin. Makain. Now of course, Belgium might you for lao yak lalfunia, ngon shishainel, might you get the byproducts lan ngon in God by the katawrit mawu na man that's it. God la lidi kat kadinara mawu. In Belnagawa. When kat shishisak yang on the means of salvation siya makadin kalam kala Jesus magain. From the beginning to the very end, Jesus magain. Nakikat kapasyon na kiwala na lala, na bangay. Rit mawungay ito. That's part. That's one of the
fruit of the Spirit. Or mau katagaru in some kaksakin God on time. Maybe even 1 hour earlier in some of the proy kaksakin God met show up. Kadet the pact na kaya man kate aru na kaya akwaklan God man katli shaksine and moli katle. Kadet the pulle short malan God man aru singa the gal masing pa yokshipe mit fella. Kati alla aru in fact masing mol kun mawalan lan God man masing pa kenikin mol makain na kate pulle kate man falyangan. Pela pangef totole pela kat mo masing pa nan taga metigi mana kayo taga metigi government lash taga metigi mana kayo Jesus Christ magayin katin taga syuk to Kosrae lal metigi mana kayo. When you do that, fellow dagot masyo. That's just a promise. If you come to a shook fellow metigi God, you're gonna gain this world, but you're gonna lose your soul. If you come to a shook God, mate, you're not only winning your soul, you're gonna win the world. That's it. Pange me formula si mga kumina naske, wana ke kasmo lan God. Taga shook to kasalalim metigi managayo. Kung teis fella bena kumis wolangan God. Katali su kaksakin God ke kasmo mai taga chafila ke foston ul siya kalamyang. No faga. Kalmen mai nge pa kesben lalal fung siya nge kade sisla masa mo. Tia oingen agad akketeyac masa. Jesus vena fat. Wangen mai dakleke. Kaslan God. Tagadin kyalim gela. Everything in the Old Testament was pointing to one way of salvation, but Jesus Christ. El tagak fonyel. Wanang akalim yepanya masap singal machim naga Exodus long wala none whatsoever. So at siya kain follow. Ak fonyela masap singal yan. Wang mat ka siya Jesus Christ magayin. Jesus Christ magayin baka fulfill masap ngan nagat som na rin Jesus Christ. Mata ke pakatan yoklan na siyas. Kesben katolad funginel ke makuluklas. That's the way you atone. That's the means of atonement. Sacrificial atonement sa Aknasnas ke Srahl. Aknasnas ke Srahl. The perfect lamb. Aksefike rom sisak lukson siya fosnong liya nakaflong ng talo na siya tingin treskol. Lain siya to ko son liya like Jesus kel to ko na yorol. El fact liye lam na din God Paing siya la makuluklan fel. Atone for the sins of this world. Ten babagyoman tetlikwiyom teoret malom te fashion kumataloing na gangan te sham well teoret malan fel Jesus Christ magayin na. Wang an institution, wang an oya fella kan sang atone makuluklan fella. Siya shan Jesus Christ magayin. So let's stay focused on that. Kad akyok ke kaslan God abroad. The mitlas kusay na gawain mo starting there and move toward punlap makil punpe. We have a great commission to do. Tagadinan tage kusay. Tage lomshish. Fash. Kat kulok aksigin kat ke kas wulan alal mataga sibak kay kat in stay focus nage wulan alal impel na kayo. Kulong malap kaslan mat na kayo in si malalan mat na kayo. Lona sin matlas kusay na kayo. God bless you and your family. Dasam na tingin treskal lang taga. Ako yan na ke akyok yete ako lang na ke kauli lan program lowos. Asi wala sa kungay. Kaya tigin Nagat fast med. Vad ulan isla.
Basta? Kailangan siya klukya Wala. Dengan share screen tiga. Tamasi met lumalap kaya akdena wubunga. Me talipsha akdena falan silungan. Agis ko siya unsa kung fagat fast na met. Lumalap siya in Coastal Choir. Then Washington ke Seattle. Alam Mr. Liban nga ki kumindi faxing inge insang in vakulo ki akketeyac na fanen kalam si makumrela ngena ki emelututsinam singing ngamo nandito ang pinalang silang ngat kan dafula kasi pen kumakketeyac kalam ngan nga lang simtak akketeyac luman dito magibram ki Aknasnas ki Srahl ngan ngamo alana kalim dargi kadilac si wasikat ke wengulo natalan ngan na keyword si makumrik magimad elosyak in beb yak beb yenga pa nagikalan mo sa singe pa me akalimila arulena yok yakin yen wo sa sik the Paing kenigin mulela na kalan kat na selos na kaywa siya lalfungi na sin matchumet o ebe na sin matchain matchu the wo sa siya akalimye makadilaray naksiwa sila mwet yemadal bakime pagilalalfungi makena mutawaek kidrayan. tawak nagisafla ana mas mustafak el jaksi wasiyak yemudan gat kelalfungi famol Glomalap kaya akketeyac wawul tinawo mars misingya nagalak kalim met buyash madagadaringe alena me ngawi met buyash ngain olanche woke tu singe ke katkan dipshela kaslal in kol gat karingen kat efine wo mollash kat ako din wiko spelitu
Inda akketeyac ke akswosiyakle na sinkat ke Christ. Na Paing kum sam kon Christ, kum sam kon Moses met pacl. Pasi sara yokshipe ke sermon jela kisenri at ka kalimina ke superiority silala. In ma katfine mata ke anasi shipeke ma epata chang ke legalism, ka legalistic, ta nakadin itala. Christ irda ka. Tari na kalimia, maila kalimia pakadin fashke. Lumalap. Pero ba may faklo yuruga, na flonot kumin. Kasla nakatfa kaligas ko nge nakat me relax sila. Pero ngan flon na siya. Lumalapan mashiruga. Tiging gulo manlap ke forcing along singali kos pamri dia ngale na nge na polir tagal na ak yoki faction ngan ke forcing along singali kos for the rest of the book inak yoki me thesis ngayon may ngava mo bang thesis statement na ke me leda singan Rome. Agat kulo kaksakin gat ke me kataga shung Belgium mit las Kosrae wang na pay ma nga ke fak in we kumpena shui kaksakin gat ke mon las ka shi ke gas mo lan ma taga ikakla na inchi pa gas ma kan gat ke wa lal fungi inchis wana tigin la kalam minne el la Judaism gel daga na ke craze mo gain bakun yok man gat tema kumara tema ngara pa mo ligat la matije la kalam yatar ke mo lal chivena fin chakshin el sang no fon kes ben lang chikaw lal na shishkashi naragat ina as Christian god ina gan kaksakin god on kaksakin god ken kenek sugong upele na pay la lien pakotenching long chishing kate na deserve it god deserve me damnation god deserve red lan god al iwe katle eliwe katle keshben lang si lali iwe katle makin when si fan na natal makanal Jesus Christ propitiation siya yung kaya kiniwe siya nga nilta molella as kif wangan molo nashikom el molela que mol lalchifena Srahl Aknasnas shigat Atonement naraga true kaksakin tigin na daga trampong saptal me or lataga pen na ushe inakyok ke pen nagadin kyalam ke long chishing na wana nga kyalam me pe nga tiki team si mataga la shrem na inchi akinge na asam sil tigin tres gal tamlil work shayang na long chishing ba na daga trampong kinya naraga Kiria na ke KahsInKol lowos ke tudeng January si feche benangan nefin kokolak bena e papenangar makin na ke alural pastolo to makin tudeng January. The point I'm trying to make is omne gat na shuk kaslan gat mutangan nam tas le provide everything. Kanta na sisisa ke ngonlal sisisa ke kaslan gat katinawi an naklasala the next event poflokching na flokching pa na in from kinyag kat mo will fall na ke flokching katinte forsyak it's all about faith life is ma from kinyag it's all about faith kaya kati lang at na ru I'll take care of the rest pang mas may na naske tigin ngawi ko min fakulon si matlas ko sa na gayo aula staff lars show lars na gayo KahsInKol so in fact God bless you show lo man and kumash mo yan kat kulo malap tigin kulo ke bella ko kung Thailand na inwa na pel na kayo nga flow not Well, kung nga nakadekali ke prayer. right Patagal nga.
Check it out. Hade na tama lasan din aşkı Amen. Yeah. Yung higit Berlin, mahal mo po siya. Hey, kabal perde. Okay. Well, global lab ke kus confirm fakla ko. Tingin Berlin, Tamil Livingston, Tamil Jaiko, Tamil Lasa global lab ko at sila kinduka undo ko sa PMC pe. Tingin Berlin bange. Broccoli Nathaniel, Sodan, Kenji Charlie, Mutawaek na nagisim na ngayon. Broccoli Nathaniel, Morris Tosie, Tamil Mars. Suki Thompson, Hubert, Tamtail. Oish Ranger. Oish Chem Lashberg. Al gulomal lap Chem. Kailangan kay Beverlyn Robert Klamalap, Ringston Nena, L.J. Stevenson, either from Jeffersonville, Indiana. Charlie, Naba, Fasha, Narod, Kenye, Mel Frank, Kimye, Namet Simit Matagal, Basham Singh Bange. Kaksakin got wiowos, goes we got let me sing here. Evin, Womo Lush, Along Silan got, Kadeta Kain, Akketeyac, Aksiwasiyakle, Nasin got Christ, Nagkasagat keep singing. Ang fact lumalap na sinkat. Na mitigat fashionly ka, nakbas wiya. Wiya ka tagay ni fakulo, proilevat fashionly. Katsvid le basta yetom, kat flatlash, katla Abraham, katla Isaac, katla Jacob. Katsi se sissi sa nagilangsi. Sa pa mawin kulo si fan na natin nakamisi ka mwet. Kat kilo malap jim kat papa kem sa poila pe matsaplo min chunan sesh finan Kosrae. Ini ko ya shain la dal fungi singi. Se kap kapak finan we. Kat fak kilo malap jin ni nam kiyash papa da mash. Kamat madalash ma sa fashikin. Nga nakshuk shukki akapye. Ingain o kakatlege gaslom. Se singi kadash en kadash we. In we be farik ke gospel ka wasa se singi. Kat papa du tikat kadin derela tafong la silang dalik na dumingi. Milo sita ke masi was pai. Milo kangan la. Panangawin na naklasan ke masi was pai lom. Kadin lalal fungi. Na pangin kenek si fan na kat kan tuku. Ingat katang la masyaf mataga na sesh.
ke mool si siya kadakot na kenge katlalalfungi ke rapture siya makatap na kat matalalfungi naknas kasha matwias na kay wak kay kat lailos mata in belin asyo lagi pelsingi belin yok shalalusa kadak falatje ewelaluske egat ngesesum umnagas maganyong nas tulase ay beash isustasi siya akollah tajak tanage mutulle elos na kayo malalfungi kumemo o kasek kibelsi ma rapture singa sikyeko ekat na kayo masak na moul belsingan efingat moul kade nakumen glorified body lash wak isip kanyang kat Brian assume kat papa inakayagat ke oye si makum akkalemi nga siya nga sa pacl katingi sapay katle losyen fulwas kinuktukin mo lum kat papa sapay katen pa ke Kosrae ke inem katlalalfungikom amen